Ndiyabulela abangcwele. Sizawufumana ilizwi lethu lesithandathu kuYohane. Ndizawucela umzalwane abe selifunda kuYohane 19 ivesi ngu-30. Ngathi yobhala kuYohane isahluko seshumi lesithoba ngamqolo wamashumi amathathu. Fundeka kanjena. Ngakho uYesu wabe yamkele ivinika. Wathi kuphiliwe, wathoba inhloko, wawunikela umoya wakhe. Ndiyawucela uTata uBhidla asifundele ilizwi lethu. Baba siyabonga egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nali-ke Nkosi izwi lakho moya wokuphila linamandla izwi lakho. Nkulunkulu wethu onamandla ungcwele unguJehova uyaphila phila ke Nkosi ngonaphakade ke mnini into zonke. Simamele ke somandla siphe ke Nkosi ezikamoya indlebe Thixo wethu ingcwele ngoba nguThixo othembakele. Siyabonga Nkosi ngalo Nkulunkulu wethu onamandla silithembile. Baba wethu ingcwele liyanyothula Nkulunkulu wethu onamandla liyasiqondisa endleleni Thixo wethu onamandla like labonakala Nkulunkulu wethu onamandla izwi lakho lisiphula imithi yemisedare kwesikwela seLibanoni Thixo wethu ingcwele thetha ke somandla awunkulunkulu ufuna ukuthetha kuye ekuseni Nkulunkulu wethu onamandla zibonakalise ngalo Nkosi izwi lakho Thixo wethu ingcwele siyabonga sikholwa ke Nkosi egameni nasegazini lika Yesu Kristu uMnazaretha amen. Haleluya abangcwele. Ilizwi lethu siyalifumana libhalwe nguYohane ethetha ngoYesu. Lithi xa ngoko uYesu wabe amkela ivinika. Just have a picture of ivinika. Ivinika yenza konke endlini. Uyakwazi uyifaka ivinika ke? Uyakwazi ukuklina ngevinika.